Some ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bwa Yesaya ibice ni 60 umurongo wa mbere. Ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 60 n'umurongo wa mbere. Abahabonye dusome. Haravuze ngo zuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba ukurasiye. Amen. Amen. Uwo murongo dusubiremo. Zuka urabagirane kuko umuco wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Amen. Amen. Soreze uzakozwe n'intumwa ibice byaho 3 n'umurongo wa 19. Tabacu zakozwe n'intumwa ibice 3 n'umurongo wa 19. Haravuze ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhembugwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Amen. Uhoraho Mwami Yesu, tuguciriye bugufi muri iki gitondo. Uhimbazwe kuko ari wowe Mana yacu. Pawulo yaravuze ngo turabo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, yo witoranije kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Turashima ko wabikunze ko muri iki gitondo duhagarara muri iri teraniro mbere y'ubwoko bwawe ishanga ringana gutya kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ubwenge bwacu ntibudushoboza kumenya ubwiru bwawe, amagambo yacu ni ibiheka, ibitekerezo byacu birayobagurika, ariko umuco wawe uzumurikira ijambo ryawe niwe dukeneye. Murike mu mitima, murike mu matwi agutegereje mu ijambo ryawe Mana. Udushoboze kuko tudashoboye, uganiriza ubwoko bwawe bitunyuzemo kugira ngo tuvuge ubushake bwawe. Amagambo yacu ntiyumvikane, amazina yacu ntagaragare, ubutyoza ubuhanga ntizumvikane. Wumvikane ijambo ryawe ryonyine Mwami Yesu. Hagira ubugingo bugenderera, hagira ubugingo bukoraho, hagira umutima wofashwa n'ijambo ryawe, hagira umutima wogerwaho nawe Mwami Yesu, kugira ngo ucubahiro ugarukire iteka ryose. Yohana yaravuze ngo uri bwo bugingo ko abantu bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, kandi bakamenya imbaraga zakuzuye mu bapfuye. Yesu Mwana w'Imana, turagukeneye muri uyu mwanya, turakwingingira kubana natwe, turagushaka mu mwanya w'ijambo Mwami Yesu. Ufate piri ibitekerezwa byose, ibirangaza imitima n'amaso n'amatwi, urusaku rwose ruva ku mubi, kurangara no gusamara mu iteraniro bicecekere munsi y'izina ryawe rikomeye, maze twebwe dutekerezwe nk'abakozi b'imburamumaro none n'ibihe bidashira. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kubatanzi amazina banyita Mbana nayo Rugenza, tuye mu gihugu ca Kenya mu karere ka Gidurayi, dukorera umurimo w'Imana mu itorero rya Shama Gidurayi. Imana ibamugisha. Ibyo ngira ngo birabaye, indi birenze ibyo wenda twobivuga nyuma y'amateraniro. Hanyuma mfite ishimwe ku mutima waje kubera ko Imana tugiriye neza
tukaba tubaye muri iri teraniro. Imana yo mu ijuru himbazwe. Amen. Ndashimira ubuyobozi bw'itorero kuko umushumba yabivuze, ni inshuti cyane, ni umuvandimwe muri Kristo Yesu. Twarabanyeho hakurya hariya, naho agereye ino twagiye tubonana kenshi. Kuba tugeze hano mu itorero bashunze zatunejeje cyane. Bwana sifiwe. Mushobora ducira ubufi ku bwanyu hamwe n'abandi bose mukorana n'abakristo muri rusange, gutwugururira. Imana ibamugisha. Amen. Mu by'ukuri ntabwo ari ikintu coroshe gutanga agatuti hano. Ikanisa ryose riba hano. Hano niho haba imbaraga z'ikanisa zose. Iyo uhaye umuntu hano, uko bambaye guhagarara hano, bambaye mwebwe mwese. Ibyo nuvugira hano bitari byiza, zoba bibi, byo mufata igihe kirekire kugira ngo azabikosore. Sibyo ko nta ndi buvuge. Nari bivugiye kubera ko Imana ibamugisha, twugururira mukaduha umwanya. Umunyabwenge wanditse aravuga ngo umuntu wubashe w'Imana kandi guha agaciro ngo se wamuhike. Hepfo aravuga ngo wamuheza umwanya ngo ukabwira abantu Imana. Imana ibamugisha kuduha uyu mwanya kugira ngo dusangire n'abera ibyiza byo mu nzu y'Imana. Turishimye cyane. Imana ibamugisha. Amen. Harimo abavandimwe benshi nabonye hano, twabanye mwene data Ndori, twarasenganye, twakoranye umurimo w'Imana igihe kirekire. Ishimiye kongera uhurira nawe mu nzu y'Imana kandi abikomeje. Imana imugisha. Amen. Kwa abantu muza mubana bwaca mwaza muhura, wazuvuga ko mwigeze mubana mu murimo, bazobana mu maso he karagira k'ibzasoni kubera ko atakibiri. Turashimira Imana umuryango wa pastori, ni n'umubyeyi wanje mu mubiri, data wacu, baducumbikiye. Twageze hano ejo bundi tuwasiba ejo, bakomeje kutwitaho. Inshingano zabo nubwo tutoba turi hano mu mpamvu z'ikanisa tuzatuhagira cyane, ariko kandi Imana ibamugisha. Amen. N'abandi bose bavandimwe duhuriye hano, onke bavuye gutambutsa hano, sinari muherutse nawe. Imana ibamugisha. Hanyuma kubera impamvu zo kugira ngo tutaza gutinda, reka amashimwe tuyarekeraho. Ariko nanone ko ndabona abantu benshi tuziranye, wenda n'uwo ntavuze mu izina. Imana ibamugisha. Amen. Soza ndashimira Imana kubw'abaririmbyi. Imana ibamugisha. Kunda abaririmbyi cyane cyane. Iyo ngeze ahantu kumva harimo abaririmbyi beza, ibintu biza bifasha. Uriya wacu nari muzi cyane kuri social media, ariko nabonye ari umugabo mwiza w'Imana. Imana ibamugisha hamwe na timu mwese mukorana. Hanyuma tuze kuganira ijambo ry'Imana. Baduhaye umwanya munini. Imana ibamugisha. Bize hano bambwiye ko muri mu bihe by'amasengesho, numva ndabishimye cyane. Imana ibamugisha. Ubwo kuba imbere n'umushire n'umushumba w'isititiza cyane. Imana ibamugisha kuba imbere y'Imana musenga. Tarinjira mu ijambo ry'Imana, itorero rizarikomezwa n'ibintu bitatu. Itorero rikomezwa n'ibintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere rikomeza itorero ni Mwuka Wera. Bwana sifiwe. Amen. Itorero iyo harimo presence ya Mwuka Wera, ni ikimenyetso cy'uko iryo torero genda gukomera no gutera imbere. Haleluya. Amen. Icyakabiri gikomeza itorero ni ijambo ry'Imana. Itorero kubaho mufite umwanya munini, kubi barimo babateguriraho gusenga. Imana ibamugisha. Ariko kandi
niga ijambo ry'Imana. Icya gatatu kiza gikomeza itorero n'umuyobozi. Bwana sifiwe. Amen. Kandi umuyobozi ko ntibuba mu mwuka. Oya. Administration ntabwo iba mu mwuka. Ni gahunda ni nico gituma uzagenda usanga kenshi na kenshi abashumba bakunda gusa naho bagaragara mu maso yabo bayoboye, ariko biterwa n'abakristo batarakora cyane mu buryo bw'umwuka, nkaho ari abanyantegeke. Umuntu akakubwira ati wewe kwejo muzi twabanaga mu gisirimba tugataramana, ejo muzi kera baragusengeye, kera nawe bayitangaza ati tukiyakuba. Administration tiba muri gusohoka. Allo? Administration tiba muri gusohoka. Musohoka tukadufatwa tukanezerwa niba ari mu mahoro. Ariyo ari ku cyumweru reverend hadi kuri ari muri office ari mu kazi. Abari muri administration. Tiyo fatwa ngaho. Wewe wafatwa ngaho tunde dusirimbe reverend abona kunyanyuge agaka. Nawe hari tugeza ahantu gisirimba kijyosha. Itorero bizarikomezwa n'ubuyobozi. Hanyuma turaganira intambwe zirindwi zinjiza umuntu mu buzutsi, kubera ko turi mu bihe byo gusenga kandi amasengesho arizo mbaraga zitwinjiza mu buzutsi. Tuganire ibintu birindwi, wenda umwanya n'udufasha turaza kubisoza, kandi tutabisoza wenda turakomerezaho nimugoroba. Bwana sifiwe. Amen. Bibiliya yavuze ngo zukurabagirane kuko umuco wawe uje. Bwana sifiwe. Amen. Zuka urabagirane kuko umuco wawe ukuzi. Bwana sifiwe. Amen. Iyo umuntu ari mu byaha, Bibiliya igereranya ibyaha n'ibitotsi, ikagereranya ibyaha n'urupfu, ikagereranya igirigero nyinshi izitanga z'umuntu uri mu tegekeye. Bwana sifiwe. Isaya wanuriraga Isiraheli arababwira ngo Isiraheli nubwo mwagendeye mu byaha byinshi, nubwo mwagiye mwiyagabuza mu bihe byinshi bitandukanye, ariko noneho urabagirane dore umuco wawe urakuziye. Bwana sifiwe. Ndabagirana ko kwizuba ryawe rikuviriye. Amen. Amen. Intambwe umuntu atera ukabasha kwinjira mu buzutsi bwuzuye. Intambwe ya mbere ni ukwihana. Bwana sifiwe. Nta buzutsi bushobora kubaho hatabanjijeho kwihana. Bibiliya iri jambo ry'Imana basonye mu byakozwe n'intumwa ni amagambo yavuzwe na Petero na Yohana bavuye ku rusengero rwitwa Rwisa, ngo bamaze gukiza uriya muntu wari waravutse ngo aremaye, ngo yahoraga imbere ngo y'irembo ryitwa ryiza ngo ahora asabiriza, ngo ababonye baravuga ngo uyu munsi aba bagabo ndabakura ifaranga, ngo akibarangiza bari kure. Bibiliya ivuga ngo warabatumbiye, ariko ngo bamubone baramubwira ngo ifeza n'izahabu udutumbiraho ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguha. Haleluya. Haleluya. Intambwe ya mbere umuntu abasha gutera kugira ngo yinjire mu buzutsi ni ukwihana ibyaha. Hanyuma bamaze kumukiza ngo binjirana naho mu rusengero, abantu ngo bamubonye ngo abantu ngo barashururuka cyane, ko Bibiliya ivuga ngo babashururukira ari benshi, ngo batangira kubatumbira. Ngo Petero arababaza ngo ese niye mpamvu ituma mudutumbira? Ngo arababwira ati uyu nguyu mutegereje ko imbaraga zacu zakira ijuru. Ngo arababwira ngo Imana yatanze Yesu, ageze ku isi muramwanga muramwica, ariko nanone Imana iramuzura mu bapfuye. Nanone aravuga ngo naja ku ijuru aza kohereza Mwuka Wera. Uwo niwe watuhesheje gukora ibi. Niko gitangaza cya mbere abigishwa bakoze Yesu mbere y'uko agenda Pentekoste irangiye. Niko gitangaza cya mbere bakoze. Harababwira ngo wa undi nishe ni uduhesheje gukora ibi. Ngo barangiza baravuga ngo se none bagabo bene da twebwe dukora iki?
haleluya ndanesero haleluya aramubwira ngo nuko nimwihane cyambere kabiri muwindukire izaha zanyu ngabari ngo ubone uko iminsi yo guhemuka iza ituruka ku mwami. Nimwihane, kwihana ni kimwe no guhindukira ni ikindi. Hari abantu bahora mu buzima bwo kwihana ariko kuvuga ngo bareke ibyo bihana zaramunaniye aho niho yabati. Ariko arababwira ngo nimwihane hanyuma muhindukire timugarukire kuri stage yo kwihana gusa. Mwihane ariko numumara muhindukire mubitere umugongo hanyuma mu minsi yo guhemuka yizituruka ku mwami. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Intambwe ya mbere yinjiza abantu mu buzutse ni ukwihana. Ngize nibaza iki kintu kigoye abakristo cyane. Ubuzima bwo kwihana ni ubuzima bugoye abakristo. Ubu nyine bamwe babyita amazina ngo no kwimenya inda abandi ngo ariko ndakubwiza ukuri nta busabane bwuzuye uzogirana n'Imana ntambara y'Imana izaguha Imana zizagukoresha bingana no kubitekereza mu gihe ubugingo bwawe utarabutungana n'Imana utarihana. Imana niyo ya mbere igira inenesi kureza abantu. Imana niyo ya mbere igira isuku. Niba hari abantu muza kubona bakavuga ngo uyu muntu ni umunyesuku ngo yangumana. Imana ikunda isuku kureza gutekereza bose kubera iyo umutima uri mwicaha Imana ziziruhuka. Ariko intambwe ya mbere zikwinjiza mu bususe nyabwo no kwihana. Wakisifiwe. Nuko mwihane muhindukire. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Intambwe ya kabiri no kubaho ubuzima busenga. Niyo ntambwe ya kabiri yinjiza umuntu mu busutse. Bwana asifiwe. Amen. Bavandimwe gusenga si ukubivuga ni ukubikora. Ntabwo gusenga ari ukubiririmba, ntabwo gusenga ari ukubitangaza ahubwo babicishije mu matangazo. Revera yababwiye ngo tuzabaho gusenga iminsi 20. Gusenga no kubikora. Kandi ikigira kabiri gusenga n'ubuzima bw'umukristo. Natangaye abakristo bavuga ngo nidusenge ngo kubwira umuntu ngo ngaho humeka hanyuma nje wende. Kuko Bibiliya izigereranya gusenga n'ubuzima guhumeka bw'umukristo. Bwana sifiwe. Amen. None ugiye udasenga ukahora utegereje ngo gusenge ngo kuvuga ngo jewe guhumeka ntabwo bishoboye ngaho bahumeka uwawe muka hanyuma nje wende. Siporo abakristo benshi bari muri bombo mu buryo bw'umwuka. Tasenga ubuzima bwo gusenga habe n'igihe no mu nzu uza gutera korasi kandi uzabireba gusenga. Ariko impamvu Satani zikuriganya gusenga nuko ari cyo cyiza. Uzugera mu nzu ukabona igitaramo kirafufu ukazobona umuntu ukanavuga abandi bagaceceka akazavuga agasubiramo ariko ntabwo ngo mureke dutereka gakorasi dusenge mbere ko tujya akaza yahuza gatatu agasubizamo. Ukibaza wese imbaraga z'umunaniro zifasha umuntu kera akabana niwetu ya ariwo warutaramishije zivuye. Maombi yafungua mbingu, maombi yafungua mbingu, maombi yafungua mbingu. Fanya imani gusenga kukingura ijuru, gusenga kukingura ijuru, gusenga kukingura ijuru. Gira kwizera. Haleluya. Haleluya. Mukristo yambara iya mu masenge. Hano mugabo umunyamerika witwa Stephen wanditse igitabo kivuga ngo prayer and fasting. Aravuga kuri zo yaravuze ngo amasengesho onitwaro ni claire ngo umuntu bazarwanisha ngo kandi urwanisha muri iki gihe cyane mbona mugiye igihe kiza atanga urugero rw'itwaro barashe Amerika yarashe muri Japan. Aravuga ngo twari bazirashe mu 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi kugeza n'uyu munsi. Haleluya.
iracyaproduza amafi abantu baracyazayimuka aravuga ngo ni kumwe n'amasengesho ngo ni ikrere niba mugiye to haleluya mwacha gusenga hari imbaraga zigenda zikamibona ya masengesho. Amen. Haleluya. Iyo say hari imbaraga ziva. Bwana sifiwe. Muri cyo gitabo yaje gukotinga umugabo witwa Charles na umunyamerika aravuga ngo Charles we yaravuze ngo kwigisha abantu 10 kubwiriza ngo kwigisha umuntu umwe gusenga umwe wenyine ngo kwigisha abantu 10 kubwiriza ngo wakwigisha umwe gusenga ngo kuko gusenga ngo yasanze kuri n'imbaraga bazirutanike yisi Eva Kings. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Birigamba no gutanga abantu bajije kwese ugize amanye ugasubira mu busore bwawe. Niki kintu uzubona utakoze neza wo. Aravuga ngo yosenga. Icyanga biri ngo yosenga. Icyanga tatu ngo yosenga. Kubera izeba. Aravuga ngo yasanze ngo amasenge ushobora gusengera ngo abishaka ukanamusengera atabishaka. Amasengesho yongera ariko ntibikunda ko wabwiriza umuntu atabishaka. Aravuga ngo amasengesho ko yasanga imbaraga ngo sengera umuntu atabishaka cyangwa atabishaka. Amasengesho akamubwira imbaraga la fine kandi hadera tomar. Haleluya. Imbaraga ziva mu masengesho. Imbaraga dukomora mu gusenga Imana. Haleluya. Toka Israeli fonda mu metodiste bamukoresheje cyane baramubaza wese niyo wakuye imbaraga zo kuzana ubuzuse na reforme misi aravuga ngo nisahime ya nyiravuza aravuga ngo nisahime ya mama y'amasengesho aravuga tuzuse ntabwo arije kukomoka nisahime ya mama Zuza ngo yakadasenga ngo yose abana be bose bari bayize ngo akamenya ngo mama Zuza agiye gusenga mekita bande imbaraga zo gusenga tayire de fa iyo usenga hari umuzuza w'ijambo hari imbaraga wakira kubera ko uba mu bihe bisenga hari n'izo utazakira kubera kudasenga. Haleluya. Amen. Ubuzima bw'ubufarisayo mu itorero umuntu yadasoma yagushika ipande ukaza wumva umuze w'ibijyanye akamugoro turabizi bimwe n'ibindi ariko ubuzima bwo kubaho visi spirituel yabaye ikindi kintu mu mato nimuhabwe imbaraga zo gusenga kugira ngo mwinjire mu buzuke Bwana sifiwe. Nita mbise yinjira abantu mu buzuke kuba ubuzima gusenga. Haleluya. Bwana asifiwe. Kandi iyo gusenga amasengesho iyo wayishiyemo nyizanya wunguka ibintu bitatu by'ingenzi. Namba wani uzawunguka imbaraga. Bwana asifiwe. Kabiri wunguka ubutware ni superpower ni imbaraga zo gutegeka. N'izindi imbaraga ziba hejuru imbaraga zitsikamira. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Gatatu uhabwa ubudahanga iyo uba mu bihe by'amasengesho urimo ugira iminite ubudahanga. Uriya hari abayobozi bagira ubudahanga mu gihugu nk'abadepite ntibashobora gufungwa batamwambuye iminite babanza kumukuraho ubudahanga wenda akabona gufungwa mu gihe yaguye mu ikosa runaka. Iyo uba mu buzima bwo gusenga hari ubudahanga bw'ijuru kubaho ku buryo utuje twose tutakwinjira. Ikindi gikomeye amasengesho akurinda aza kurinda gusohoka mu cyo yanze gukora amanyanga akanakurinda biriya biva hanze bikuza kubera ko uba ufite ubudahanga bw'imbaraga z'amasengesho. Nimuyakunde muyahabwe mu izina rya Yesu. Twihute ndabwira gatatu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nukumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Tubasha kwinjira mu bususe bwa nyazo utamenya icyo ijambo ry'Imana rivuga.
Haleluya. Amen. Uyine abantu bari kumenya ijambo ry'Imana mu mutwe, abantu bamenye kuzi ibyanditswe. Twese ubona umuntu karikirije umugabo arabwiriza ndavuga ngo umuntu n'iki kindi kibaye kurya ruguru batazava mu kuba zakuse avuga ibyanditswe aragurumura aragira avuga ibintu ndabose uyu mugabo ibindi ibyanditswe yamenye cyangwa afite abandi badanyurwamo avuga ibintu abantu bose bari baratangaje kandi yazavuga Bibiliya cyantangaje uyica hagati yanjye nawe hari gakinyumva aravuga ngo ndabanyukije nama numva ko byabintu byose abadayimoni batereye umugabo biriya bintu bivuze kugira gusa ngo Imana tubabarire. Imana tubabarire. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Kumenya ukuri ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanjye. Neno lako Bwana ni taa ya miguu yangu. Iyo wamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bwana sifiwe. Bikurinda kutayoba. Bwana sifiwe. Kandi binakurinda kudatereganwa n'imiraba. Kubera ko ubushingi ubufite ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana iyo kugeze mu buzima bw'umuntu uzakora ibintu bitatu z'ingenzi. Ikintu cya mbere ijambo ry'Imana iyo rigeze Bwana sifiwe. Amen. Nyabyo rigashika mu mutima. Ikintu cya mbere rimuremera ubudahemuka. Integrity. Umuntu abaho mu buzima bw'ubudahemuka akabinyangamugayo. Ukagira ibyo wakora n'ibyo utokora kubera ko wamenye ijambo ry'Imana ukabidahemuka. Bwana sifiwe. Icya kabiri ni kuremera conscience yawe y'ubuzima umutima jana. Bwana sifiwe. Buriya abakristo benshi bafite umutima jana wabo wapfuye, conscience yarapfuye. Nicyo gituma ibyo akora tatora abikorera, tatora avugira, ntanatora nabo bavuga ijambo iyo rije mu kanwa nakuri atitaye ngo riragira amazara runaka. Oya, conscience yarapfuye. Nta mutima jana ugifite umubwira ngo iki ngiki kireke iri wo ruvuga ngo bari aho ageze aravuga ibije byose arabivuga atitaye kuzindi ngaruka zose zibaho. Kubera ko iki kintu ijambo ry'Imana riza rikora mu buzima bw'umuntu riza rirema conscience umutima jana wawe ukaba muzima. Bwana sifiwe. Ukamenya ibyo uvuga n'ibyo usiga, ukamenya aho uvugira nawe uvugira nawe utavuga, ukamenya aho uvugana nawe utavugana. Kubera umutima wawe uri muzima bitewe n'ijambo ry'Imana kubamo. Dawidi yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo utazamucumuraho. Haleluya. Asifiwe Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Umutima jana wawe ukabaho ari muzima. Bwana asifiwe. Amen. Ijambo ry'Imana ryageze mu bugingo bw'umuntu. Nihawe ijambo ry'Imana. Amen. Kandi ijambo ry'Imana ntibihagije kwisoma ngo tubimenye nk'ibyanditswe nka recitation. Ni muri bike mu mutima. Haleluya. Amen. Kwa abantu benshi dukunda kumva ngo ahurutse Bibiliya kabiri. Tumuza kumva akabwira ngo ahurutse na gatatu. Si bibi n'ukuri. Si bambi Rwanda. Ariko usoza uyibuka ariko nayo igenda iguruka. Abantu uri bakubona babona urasa na Bibiliya. Abantu uri bakubona babona urasa n'umuntu wahurutse Bibiliya. Babona urareflecta umuntu uhora muri Bibiliya. Hari ikintu bitangaje n'abantu bavuga ko bahora imbere y'Imana kandi abo muri ganya ukomeye Satani yariganyije abantu ibabwira ko hano iyo tugeze hano ari cyo gihe cyo kwezwa, ari cyo gihe cyo kuba batagatifu. Umuntu akaza yingenga hano ukazubwira ngo none yarwaye nka rusoka yarwuriyo ukazabona umuntu akazana ariko kwishigana ariko yagera hano hanze ukibaza ngo ese uyu ni bawe twari kumwumva tera. Ijambo ry'Imana ribe mu
ubundi ijambo ritabuhinduye ntawe ryohinduka ubutumwa butahinduye ni ukuri ntawe bwohinduka barasifiwe icya gatatu icya kane dutatu amisoni nayo Bwana sifiwe. Nari ngasiza aka gatatu. Icambere twavuze ko ubudahemuka sorry yeah. Bwana asifiwe. I'm sorry na kanise nari kukiba. Twavuze ko ijambo ry'Imana rigeze mu buzima bw'umuntu rirema ibintu bitatu. Ijambo rya mbere rizanirema ubudahemuka, integrity. Icya kabiri rirema umutima nama conscience, kugira ngo umuntu bashe kumenya gukora ibyiza agaciro kawe. Icya gatatu ijambo ry'Imana iyo rigeze mu buzima bw'umuntu rigucisha bugufi. Haleluya. Rikuremera impano yo guca bugufi. Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Gituma usanga kenshi na kenshi twizamura twikomanga ku mutima nuko ijambo ry'Imana riba ritaratugeramo. Bwana sifiwe. Iyo usoma amateka ya Paulo mbere yuko Imana imugirira neza ngo imukize, yakundaga kwivugaho akavuga ukuntu we yigiye kuri kaminuza zikomeye, ari umunyamategeko ndetse yahawe uburenganzira n'umwami gutoteza. Bwana sifiwe. Ariko umunsi ijambo ry'Imana rimugeraho yarabihinduye. Bwana sifiwe. Ibisoye mu bandiko kwa Filipi yaravuze ngo niba ari zo kwirata nari mbifite. Bwana sifiwe. Niba ari zo umuntu yo kwirata nanjye nari mfite zo kwirata. Ni umuyuda nagewe ku munsi wa 8 ku banyamategeko, ndi umunyamategeko ndetse nigiye kuri kaminuza celebre ya Alexandria. Aragenda bivuga abagere kwa wari tuzozose izari damu yaje nategereje twaguho ko tuzi kutagira kagera ariko gutunga Kristo. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Twinjiye ku ntambwe ya kane. Imana wamugisha. Amen. Ariko murabato neza ko murakurikirana ijambo ry'Imana. Imana wamugisha. Murangejeje pe. Murabato neza. Haleluya. Amen. Intambwe ya kane yinjiza umuntu mu buzutse no guhinduka ku ngeso. Bwana sifiwe. Haleluya. Guhinduka ku ngeso. Haleluya. Ingeso zawe zigomba kuba zisa nawe. Bwana sifiwe. Amen. Kubera ko ubonyine Bibiliya Yohana yandikira Yohana uriya wanditse ibitabo cy'Ibyahishuriwe ayandikira amatorero arindwi. Ari torero yandikiye rya Philadelphia aramubwira ngo kubera ko udashushe ngo kandi ntukonje uzakuka. Ingeso z'Abakristo tizisa n'imirimo yacu n'abo twite. Hano iyo ureba umukristo mw'itorero ukamubona mu nzu y'Imana ubona n'ukuri amashije ahaga mu ijuru. Bwana sifiwe. Kandi ukabona ishusho y'umukristo. Ariko musanga hanze yawo ukibaza ngo ese uriya muntu ni wa wundi cyangwa si, ukaba wubwira ngo ni nayo mpamvu uri kubona ubunyine bigoye cyane ko umuntu wano yoza n'undi uva hanze wamuzanya mu nzu y'Imana. Biragoye. Imana tubabaye. Amen. Kubera ko hano mu nzu y'Imana iyo yaje aza kubona uri mu shusho y'Abakristo, ariko yagusanga hanze tumwerere imbuto n'ingeso. Bwana sifiwe. Amen. Hari umudamu umwe wabwiye umugabo wiwe ati iyo bazoshoboka utuzimukira mu gatura. Baba bw'ikanisa akabona yanezerewe
mwiza akabona bimeze neza yagera mu rugo urebe umunezero kiki gisirimba kivuye ha urebe ko wawe kiki gisirimba umuntu akafashwa yashika akamatanga kumukubita umugore atarashe no umugore umunsi umwe baramureba ati ahantu nabonye ko fitinga mwa urugo rwacu fitinga neza rukamera neza nuko twokwamba twimuka tukaba ku gatutu ibyombo amasahani n'ibisaswa tukabiza ku gatutu ku gatutu wabaye umugabo mwiza Imana tubabarira ingeso zawe zigomba kuba zisa ubundi umuvuduko uzanivuga wivuga gutumuza n'abantu cyane ku Mana n'ingeso kuruta ibyo tuvuga. Haleluya, amen. Ku ingeso z'umuntu nizo Paulo Petero yarazanditse arahugura abagore aravuga ngo bagore umugandukire ngo abagabo bana ngo nuko rimwe na rimwe ngo basa naho batubaha Imana ngo ariko ngo bazoreshwe n'ingeso nziza zanyu ngo bibatere kugira kuyibaza Imana. Bwana sifi. Haleluya. Ugera mu rugo ukibaza wese urugo rurakijijwe cyangwa rugo bapagana ukaba mu rugo bana n'umudamu wawe nta uzi gusenga ariko wazusohoka hano hanze ni wowe abantu uzukora amahitamo uzobanza usubiramo ubundi ubutumwa bwiza bw'ibanze ugomba kubanza kwemerwa mu rugo umugore akamenya ngo ubwo papa w'abana atari hano ari mu butumwa ariko niwinyuka mu rugo nukuri natwe kubera nibizongikana ntawe uzubwira undi hano ariko natwe tuzakwemera kuko niba umugore atakwemera cyangwa umugabo wawe atakwemera habe na hano tukwemeye nawe twaracecetse kubera ko ari mu kanisa ariko tukwemeye uzobanza ushakishe imbaraga zizotuma tukwemera cyane ziri muhira. Amen. Niko kuri tutabira muri sitatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingeso zawe ni intambwe ikomeye iyo ubwira ingeso nziza kuko Samuel Bibiliya ivuga Samuel ngo anagutaha ngo yavuze ngo uhereye itanu ukagera i Berisheba ngo niba hari umuntu umwe wagize icyo abona cyangwa umugise haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo uhereye itanu ukagera i Berisheba wabura n'umwe uvuga ko Bibiliya ivuga ngo Samuel arakura ngo Imana mutiyemerera ko wabira ijambo rye rimwe rigwa hasi turabona Kristo batemewe davela hospital abantu bambara imbaraga ukazambarira no mu rugo niba uza kuzuzwa uzoza kuzuzwa uri kumwe n'umugore n'abana niba uzunezerwa mu rugo uri kumwe n'abana noneho umugera hano bibakana sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye ndashikamye sitinya uburegezi wanjariho ubunami wanjari imbere yanjye sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye ndashikamye sitinya uburegezi wanjariho amahoro Haleluya. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Kwemera kugeragezwa. Satani abatugerageresha ibintu kabiri ariko ndavuga bibiri. Hariho bonde z'ibigeragezo za Satani zine ndavuga zibiri.
iya mbere Bwana sifiwe. Amen. Ni gushuko. Kandi Satani izidushukisha ibitubamo. Ntabwo izija gukura ibiva hanze kugira ngo idushuke. Izidushukisha irari ritubamo. Nico kigaragaza cyane Satani iyo Satani izi ko ugira umwuka w'ubusambanyi, wa mwuka ni wizi gushukisha. Iyo Satani izi ko muri wowe ari umwuka w'ikinyoma, ni wizi gushukisha. No kuvuga ngo ntabwo izi ko umugozi hanze, izi kugerageresha. Temptation za Satani ziva mu zukunda, mu bikubamo. Hallelujah. Amen. Nizo izi kugerageresha. Kandi iyizi ko iryo rari rikubamo we Etani rari ry'ubusambanyi, iyi kugerageje gusika uri kwinjije mu busambanyi, ntabwo kiba gisigaye, izi yigendera. Tibisaba ubusambanyi babuhanje kuvuga ngo uzakubirwa, izi gusiga. Cyangwa niba ikindi yagushukisha ibi kugejejemo Satani zikwihura. Icyakabiri izi shukisha abantu ni ugutsikamigo. Kigeragezo cyo oppression cyo kugutsikamira. Ukaba umukristo uri mu nzu y'Imana, ukaba umuririmbyi ari gutsikamira. Utinyagambura udafite imbaraga zo kuba wokora ngo winjire mu buryo bw'umwuka. Satani kaba yaragutsikamiye. Uri umuririmbyi ariko bwa buririmbyi budafite icyo buyihungabanyije, ikagutsikamira. Ariko Imana izigerageza abantu, izitugerageresha ibintu. Bwana sifiwe. Ibigerageza Imana igerageza. Ni nabwo ushaka kuvuga. Sinashaka kuvuga ibintu bya Satani. Ikigerageza cya mbere Satani Imana itugerageza, izitugerageza ikigerageza cya mbere cyo kutwima ibyo dukunda. Bwana sifiwe. Ikatwima ibyo dukunda. Bibiliya izivuga ngo Imana niyo yatsinze inda ya Sara. Ntabwo ubugumba bwa Sara bwari ubugumba gusa. Bibiliya ngo Imana izinye inda ya Sara ibyaha kugira ngo igire gute ibashire mu igeragezwa. Imyaka 90 Imana ikamubwira ngo urubyaro rwawe ruzongana n'inyenyeri zo ku ijuru n'umusenyi, ariko umwaka ugashira 20. Imana izitugerageza kutwima ibyo dukunda. Kasi Imana konda sengaje uko Imana itizi nyuma muri bigeragezwa izi kwima ibyo dukunda. Nico bigerageza cyane Imana izigaragaza abantu. Ikatwima ibyo dukunda. Konda senga kandi rimwe na rimwe ukadusengera abantu ukabona ko biracamo, ukabona izabo yakuza ariko wewe ni gute Imana izitwima ibyo dukunda. Abrahamu yagezaho abwira Imana wese urubyaro rwanjye ruzongana nta bizogenda bigeraho Sara rwaramubwira ati reka yaranje wowe ndatimwumvise neza. Imana yavuze ko ari Hagari uzobyara umwana w'isezerano. Kurabona no bakizanje imyaka 90. Ariko si Imana yari yaravuze. Yari mwigerageza Imana. Kigerageza Imana. Bwana sifiwe. Amen. Kila jane budi na mlango wa kutokea. Uriya muririmbyi mu Tanzania wavuze ngo dipimo mu kila jaribu ngo lina mlango wa kutokea. Imana ishaka kugira ngo irebe ko witwara mu igeragezwa ihari gucishaho. Niba ari igeragezwa ryo kubuma, Imana irashaka kugira ngo irebe uzitwaramo. Niba ari igeragezwa ryo kubura ubutunzi, haleluya, amen, kuko nabwo bizabishoboka. Imana ikamiguha abantu kabyara uzarikaguha yamari ibintu ikambifunika kamure kigerageza ko ibintu ukunda. Haleluya, Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga nitutishimo nitugumba nitumba nitugerageza bitandukana. Yamwe ngo mureke, Bwana sifiwe, ngo mureke kwizera kwanyu gusoze umurimo wako. Amen. Atukuzwe. Amen. Ikigerageza cyaka Imana izigerageza abantu. Izidusaba yaduhaye. Izidusaba yaduhaye. Iki kizashobora abagabo bene babandi
amafarashi mu buryo bw'umwuka bariya bajya bibizi wabo nitwara nibo baza bashobora Imana ikakwihorera kirya wabuze igihe kirekire yamara kukigu ikakubwira ngo nawe kindi yabuze Isaka imyaka myinshi amubona ku myaka ahagejeje Imana iramubwira ngo uyu munsi nifuje igihe Isaka nakeneye kumwimukiriza umwotsi Imana igize iginyama umushinje usogote umwana yabonye muzabukuru numara ushire ku gitambo umwotsi unukiwe Imana izidusaba ibyo yaduhaye yewe wewe Imana izi amafaranga ikayavuga ikakubwira ngo ukuremo kimwe gusa mu zacu irindi cyenda zose ubishaka ukangufunyika naga urabona ibibazo ngo muzishe ngo tuzishurira abana ngo igihe cyo kwishuriza ubutageze ngo school fees ukamukubita imibare ukaburamo ayima abandi Imana yarabasaza ba yazibira Abraham ngo mbeze umwana wawe umwe unabonye muzabukunda indi opportunity yaravuga ko abaraza n'umuna umuntu kandi tunamumpe gusa umushinje utwike n'umvumo Imana izidusaba ibyo Akibane sugerageza Bwana sifiwe amen Bibiri zivuga ngo kwizera ngo kwamye Abraham ngo kwajana Isaka ngo akamwisha ngo akamutwika ngo ariko bivuje ngo Imana bikabasha kubaza urugi ngo akamugaburira sana kubera uzosoma Bibiliya ntabwo yigeze asezera sana kwajana Isaka ariko ngo kwizera imani haleluya kwizera ngo kwamye Abraham ngo kuramo ngo yarabarasize ngo ravuga ngo Imana twagendanye nayo Imana yakishije mu butayu bipara tukabana nayo ngo kwizera kuramubwira ngo uyu mwana uramwisha ngo mwivugiwe ngo Imana birazuba ndisaka mugaburire lakini tari da baisa kwizera ureme ibintu haleluya asifiwa Imana izidusaba ibyo yaduhaye mukuru Bwana asifiwe amen izidusaba ibyo yaduhaye ariko abantu bazabasha kuyishura nibakeye icyaka tatu Imana iziduha opportunity izituge igeragezwa rya gatatu iziduha amahirwe kugira ngo irebe uko tugitwara ikigerageza cya gatatu Imana iziduha amahirwe ikagushira test imbere ikavuga ngo reka tuyi Bibiliya izivuga amakuru ya Dawudi na Sawuli aramuhiga ngo yaragize iminsi amuhiga ariko ngo bageze mu buvumo bwa Adulamu ngo bamuseruka ari kumwe n'ingabo ziwe ngo Abishayi chef d'état-major wa Dawudi baramubwira ngo wibuke ko Imana yavuze ngo izakugabiza abantu umwanya w'uyu washitse ibi bitotse bisanzwe ntabwo president na chef d'état-major n'abakoloneli n'abakaporale kugeza ku musoda wasi gusinzirira rimwe ibi ni bitotse Imana yasinzirije ababanzi bacu kugira ngo tubice asifiwe aramubwira ngo mbangure Abishayi yabwira Dawudi mbangure ndagutera icumu rimwe mwumvira n'indi utakusimura Dawidi aramubwira ngo gesa naje ndabizi ko Imana yavuze ngo tugabiza abanzi kandi umunsi yatumye Samuel ko nzaba umwami nanjye ndavyibuka niko ko yaranyimse ariko Imana ntiyambwiye ko ari uzica Sawuli urameye Imana iziguha amahirwe ikayagushyira imbere gutya ukabona neza ni okasiyo y'Imana yawe hasigaye kurangiza haleluya Dawudi aramubwira ngo reka kirazira Imana yarabivuze ariko ntabwo ari cyo yahaye kubiko ntiyigeze inambwira ko ziyimika sekugeza Imana izitugerageza ikadushyira amahirwe imbere ese kibi ari cyo twandika bene ibi ni bisanzwe kandi ukaza mu vinyo ushumva uko zibintu bikamuri kukwereka ko ari byiza ndetse akazakwereka n'undi wabikoze umeze nkaho ariko ni amahirwe Imana yamuhaye Bwana asifiwe amen Bibiliya ivuga ko Yosefu ageze kwa Potifari ngo Potifari yamuhaye ibyo mu rugo rwe rwose none mu bwabuzima yari abusa n'ubworoshe ariko kubera uko yarazi icyo yavuganye n'Imana ari amahirwe muka Potifari aramubwira ati noneho ugikurikiraho ubundi turajyamana nawe Yosefu aramubwira ati ibindi byose
uramubwira ati nije nyir'urugo umugabo waje nanje nije nta muntu n'umwe nzi uzovuga hano muri urugo. Yozefu aramubwira atoya ibindi byose naravyemerewe baranimpaye n'urugo gusiga urugo. Amahirwe azaza ukazi ukabona neza yakabona niyo kazi ariko biri mu kigeragezwa ry'Imana. Imana ihagira mu kuri Imana ibazwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ariko iyo bashire gutsinda igeragezwa uza winjira mu rwego rw'imbaraga z'umutuzo ubasha kwinjira mu bihe byo gusabana n'Imana. Bwana sifiwe. Amen. Bibiri zivuga ngo Dawudi avuye aho ngaho Imana yabimubwira neza. Iyo uzosoma amakuru y'ubutwari bw'ingabo za Dawidi kandi Dawidi ngo yagiye ahungirwaho n'abasoda bose na abantu bose bamuhungiyeho muri karite zitatu Bibiri zivuga za Dawidi. Karite ya mbere ngo yari itwara ngo yagira mu butwari bureze. Kabiri Dawidi ngo yagira mu mutima utinya Imana kuko ibindi bintu byose biba ngo yatinya ikintu cyose kiba cyo mukoganisha n'Imana. Icya gatatu ngo yari umutozo mwiza. Icyo narigeze kuvuga abantu bose bagiye bahunga bamucikira abanyamadeni bambuye abantu bene babona batazishura bakamwacika bagasanga Dawudi. Abantu bene bose basize bisha abantu babadereka bananiranye bakamwacika bakaja. Abantu uzosome muri Bibiliya nta hantu bazavuga ko hari umuntu wakoraga mu mwanya wa leta cyangwa umuntu wari ufite personality runaka wasanga Dawudi tanu ariko ngo bamara gushika Dawudi warabatoza. Bibiliya ivuga ngo umuntu umwe wa Dawudi ngo yateraga icumu rimwe gucabo ni mose wari cyabaje kubera ubutoza bwa Dawudi. Iyo wemeye kugeragezwa winjira mu mbaraga z'ubuzuzi. Icanyuma dushaka gusoza ibindi wenda turaza kubivuga n'umugoroba. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Tutaraga kuri cyo iyo twemeye kugeragezwa reka dushake barizo dusorezaho. Hari ibintu inyungu zo kugeragezwa ati none kugeragezwa bigira inyungu. Reka niyo dusorezaho iyo wemeye kugeragezwa ikintu cyane ibigeragezo bikora namba 1 yakwigisha ni ishuri. Ikigeragezo cy'Imana ikintu cyambere gikora ni ishuri ubucamo bizari kwigisha. Bibiliya ivuga ngo Imana yaje gucisha ngo abanyayisiraheli ngo muzira ngo yusaba. Iyo usomye abahistoriye bazavuga ko kuva muri Isiraheli no kugera kuva muri Egypte no muri Isiraheli barugendo rw'iminsi 12 kumaguru. Ariko Imana ngo yashima ko baca mu nzira y'usaba ngo yemera kubacisha mu nzira ngo yutayiziguye mu kugira ngo gute ibigisha. Iyo wende ikigeragezo kitambere kizagikwigisha. Icyakabiri kizagikomara ubwo ibigeragezo neza iyo umaze kuzinjiramo uzushibuka ubwo ukema ukabasha guhangana na situation imeze kose. Icyagatatu ikigeragezo kizagikora Bwana asifiwe. Haleluya. Kizagikuwa kubana n'abandi bantu bose amahoro. Iyo neza uri mu gihe cy'igeragezo uza wiga kubana n'abantu bose. Nta muntu uri mu bigeragezo usakuza ubutarageragezwa neza. Ariko ibigeragezo utamaze kugeraho neza bikakwinjirana neza usunyoroka ukabana n'abantu bose amahoro. Hari naje wari ingare n'uto kuvuza. Bibiliya izivuga umunsi ngo Shimeya atuka Dawudi ngo abasoda be yabo yaravuze ngo retamwice. Ngo Dawudi aramubwira ati reka tumwangurire watambutse mbere. Shimeya igihe cyose twabanyana utamunsi n'umwe yigeze ambangurira kuto Imana niyo yashatse kwaduka mu mureke. Haleluya. Amen. Iyo uri mu kigeragezo neza nawe zaragusuzugura guza wemeye ukareka bakagusuzugura kubera ko uri mu gihe cyawe cy'ibigeragezo uri mu igeragezwa ry'Imana. Amen. Ariko iyo usohotse n'uzura bagira. Haleluya. Icanye mu kigeragezo kizagisiga promotion. Ndakubiza ukuri iyo we kizakuzamura mu ntera. Iyo wemeye igeragezo ijya ryo ryose ukarisha ukagitwara mu nzira iyo rirangiye uzuzamuka rizari kuzamura mu ntera. Bwana sifiwe. Intambwe ya gatandatu ariyo dusorezaho
n'ukwemera gutoza tuwo kujya mu nzu utamutoza izi ari kibazo ngize iminsi ndimo nibaza ubu nyine abatoza n'abatozwa rebande baguze tuganire abatoza n'abatozwa ikico turasangira ijambo mugani wa ina turanashosha naba hato zavuga umwe uyu watu yavuze ngo wabuza abatoza n'abatoza cyangwa barimo n'abigisha wenda niba ari gusobanutse cyane ni bande babuze muri societe iyo tureba abantu hari icugu hari umukene mubiga n'abigisha abigisha n'abiga ni bande babuze bavugiye rimwe gasimenya ariko Bwana sifiwe. Amen. Subiza uko mpamvu ubunjeho. Bwana sifiwe. Amen. Yategereza ko ababuze nabiga. Ndabisobanura. Bwana sifiwe. Ngaruke gusobanura dusoza amasaha y'aho. Ababuze nabiga. Uzigitume ariko babuze. Reka ngaruke hano no mu rusiko cyane hajya ni basaza ndahazanye. Urebye hano iranje yose ugaruka hano. Abantu bahabandika n'ubabara ni batatu. Uwazanye kandi karamu ni muzango ntacu bitwara. Hano muri ziranje zo. Uwanditse ijambo ry'Imana twakwiye. Ni muzamu. Abanditse kubaje. Wanditse aho banditse hose. Aho. Kurabona aribo benshi kubatanditse. Bibiliya kandi n'ikindi kintu. Hari ibyo bushize hari umuntu batoye kubwiriza iwacu ngo ngira gutya mbonagiye tugeze baterana mbonagiye gutira Bibiliya. Ashobora kugira ngo bagasubire umuntu ushinzwe gukora porogaramu uzaza umenye ko umuntu ugiye guha porogaramu agatunze Bibiliya. Ko wo umuntu yoza gutirira Bibiliya bikanisa ngo tubwirize. Bibiliya yo ni ikindi kintu cyo tukireke cyo urundi rwego rw'ikirenga. Utunze ga Bibiliya ikikwereka ko abatozwa aribo babuze ni ibingibi. Timuvuye ku ishuri Minerval bamiga yo kugira ngo mige kumenya kwiga gusoma no kwandika. Ninde wani? Bibiliya izivuga itorero ry'Iberoni. Izivuga ngo itorero ry'Iberoni ngo byari byiza cyane kuruta Tesalonike. Ibintu bitatu yabakundira. Icambere ngo bakiranaga ijambo umutima mwiza bakandika. Kabiri ngo basubira mu mavo ngo bagasubira mu zandisi kugira ngo barebe izo babigishije ko ari zo z'ukuri. Icya gatatu ngo barizera cyane kandi ijambo ry'Imana.